Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wa ong uhe yong ka wi ka party wanai da wa bon ki kon khandro khalot yong ki wampu emu yok kre kam te la de job bon sit daw solve ye kani ka problem hapo ka jela megalaya yong we da ong ule wa mkhang wo bam do masi we daw le bha ne ya da cho cho pathan ya kaniam kristan hawa kam te uyi wa ong kam ni kayi ka party yong uwe ile ong ukam ni the ton up iye gani ka kubor hadu wakut khanang we yo tip iye wasakhet the chwa wo sdang ichiki kubor la dam pwe mu de phu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we mai tu khanang we yo ten cho cho phu yo yigi kubor wathame the ton sdang ichiki kubor u chief yong ka BJP Meghalaya u Ernest Mauri hakatu kasngi Friday da ong u wala da ka party BJP poi ko heibor hakani ka election wapan man katni hapo ka jela mbu ki ya ka won ka ai ne ka kandon wo khang ubam do masi nei bha ka jela Meghalaya yong to ka jela wa embon da ki kristan namo yi ilew ong ka Christian state kam tele da poi chakathong we em heibor dawle bha cho cho ne yada pathan yi ki kristan Ida wa panman ye o ong kam ni to nei da wa bon ki wa ong wala de jia usin cha da ka party BJP daw cha khang nei bam do masi kam chapo da khat we daw cha yo ben ne cha le ben ki kristan ha ki hindu we wat hadu wo pan bor ye ki niam kristan ukla ne psia cha kaniam hindu kat wa kam te nei liang u president yong ka party BJP Meghalaya da ong u wa mkhang ya uwan ne ka won nei bam do masi we da ong ule wala de chna sarkar da ki sambha pathan ya ka Meghalaya nei bha daw ya da ki ya ki kristan ka Meghalaya da ong ule wa irukom bam to ka wi na ka dusturiti yong ki nong Meghalaya kam te mkhang ne parcha ye uwan ne ka won nei bha bon ne ibam ikam idos nyang dos ya do masi ne da kha tang ini mkta ko ya ka party ne ka party em problem ko ye ni u president da ong ule wa mbin ki wo chna ya ka sarkar thame chirup ka congress wa ka TMC da ong ule kam ni uchna i ya ka sarkar du i hi le de job bon sit i we ka agenda wanang kong yong to ka development nei bha mem hospital wa bha mem engineering college ne mem airport wa bha ha Meghalaya da ong cho ule wa ka unemployment rate namo ki wampu em uyo kre em bon ki kamte ukre chwa i ni da ong ule wada kular ye ki paj ba wo le chwa ye ni we de mention ki le ha ka vision document yong ki we daw palai le ye ki scheme wo pher che ki paj ba ka wato ka hok yong ki we government scheme ule wo chna ye ka sarkar thamme manda de pan bana resolve ha ka 8 tarik yong banai wo wan u prime minister kari india u Narendra Modi de wan ule ha Meghalaya hakini ki khajiak sngi wada de we de ye chimbanta ule ha ki rally wa ka road show ha Shillong khajia kam wo pan kan mo wa kasngi thapwut ha ka jela Meghalaya yong to man step kasngi ka arpho nyaw tarik chirup wa ka Nagaland we kasngi nyawot wan to ha ka 8 tarik ubnai wo wan te khadu nei liang yong uni u channel Kublai phi waro wo thap suk phi ya ka wot ksier yong phi kan was nyaw ngai snyaw to phi te du kini don Kublai chibon